Beshung Travela, Jake Ditaba Chalemera Sepericha, SABC, Rojaga Studio 10, Auckland Park, Johannesburg, Romero Nyatela di Shoro Pele. He was then roped in because of his expertise, and they knew that he will do a clean job. One shot killed witness D. Madipandi Lesoteni, yo dumela wa thuntshitse le go bolaya Marius van der Merwe. Yo a tsebja go kala hlatsedi o filwe tlhatlo ye o tseneletsego ya godimo go bara sethunya wa maetemogelo a wa ikgethilego ka ditirelong tša sephodisa sa Afrika Borwa. Mohlahli wa maloba wa Mamelodi Sundowns Rulani Mokwena o hwetša thušo go tšwa ngwakong wa botseta wa Afrika Borwa ka Algeria morago ga go golegwa ka lebaka la go tshela melao ya ditšhelete ka nageng yeo. Beshung Thabela nna ke lebeseng ka dimengo me ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrao ka Stan Letlalo. Hlatse F e le go Sarasanda Fani Nkosi o boetse gape ka komisheneng ya Madlanga le go senola hlogo ya lekala la kutulo ya bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya ka go fana ka bohlatse bjo fapane go le bja gagwe gore yena e be se maditsela wa gagwe ya bobedi a ba gore o be a sa latele ditaelo tša gagwe. Nkosi ke lephodisa leo magareng ga tše dingwe le bonwe go kgatišo ya CCTV ka legaeng la yo go latfatšago le leloko la digongwana tša bosenyi Katiso KT Molefe gomme a tloga ka sephuthelano sa morwalo. Komisheneng ya Madlanga e hlwele e theeleditše bohlatse bja Sarasanda Fani Nkosi bjo boganetšago dikarolo tše dingwe tša Lieutenant General Shadrack Sibiya fao Sibiya a bego a ganetša le go epea kgole le go bonala ga Nkosi bjalo ka mmaditsela wa gagwe. Let's go back up a page, 1262. Commissioner Khumalo puts to you, on my arrival to General Sibiya's office, I delivered Mr. Matlala. Then General Sibiya said to me, and he says that never happened. So he says you never delivered Mr. Matlala to his office. Is that true or false? Nkosi o file gape bohlatse bja gore o be a laetšwe ke Sibiya gore a neele leloko la segongwana sa bosenyi Vusiket Matlala lengwalo la go golega Musa Kaula e le se thulanago le bohlatse bja Sibiya. Is Lieutenant General Sibiya giving false evidence when he makes that denial on page 1300 and when he says on page 1298 that you were lying when he said that he told you to forward the warrant to Mr. Matlala? Komishene e šetše e kwele gore go golegwa ga Kaula e be e le tšhomišo mpe ya maatla le ge go le bjalo melaetša ya WhatsApp mogaleng wa Nkosi e laetša gore molli e le go rakgwebo Zinxumalo o latofatšwa ka gore o be a nea Nkosi ditaelo molatong wo. It gives the impression, the unavoidable impression that in fact, you had a complainant who was directing this investigation and telling the police what to do, where to go. That's the impression I get from this. Is that not a fair impression? Ditšetšo di tšwela pele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o laetše tona ya dinamelwa Barbara Chris go potlakiša go msafatšwa ga ditimela le go agwa ga ditsela tša ditimela tša lebelo la godimo o re go šomiša setimela go bolokegile ebile ga go bitše mašeleng a godimo fao mahu a ditseleng a balolwago go 2020 ka ngwaga. Ramaphosa o ipeleditše go mellwane ya ka mononageng go ba malala a laotše go seo se ka diragalago ka lebaka la dithulane tšeo di tšwelago pele ka Middle East. Set out a clear vision of where we want our transportation sector to go. A critical imbalance exists at the moment in our freight network. Approximately 69% of all freight moves on road rather. This places immense pressure and strain on our road network. 2 or 3 years ago, I spoke about a speed train between Johannesburg and Mosina, Johannesburg and Durban or eThekwini. People laughed this out of court. They said,
it's a dream, it's impossible, it will never happen, you're a man of dreams. Yes, I'm a man of dreams. And this dream is now beginning to be realized. The speed train is coming. It is going to happen. Madiphandile Sotheni yo go dumelago a thuntšitše le go bolaya Marius van der Merwe yo a tsebiago ka la Hlatse D. O file tlhahlo yeo tseneletšego go ya go ba rasethunya maitemogelo ao a ikgethilego go ba sniper ka ditirelong tša sephodisa sa Afrika Borwa. Seo se netefaditšwe ke bahlankedi bao ba rego Sotheni e be le lephodisa la tlhahlo ya maemo a godimo e fela a rola mošomo ka ngwaga 2019. Ke la mathomo ge lapa la bo Marius van der Merwe le kopana le monna yo o latofatšago a ile a goga sethunya seo se bolailego Marius van der Merwe. Ba lapa ba paletšwe ke go itshwara. Bahlankedi ba re go hweditšwe dikolo tša Moswananoši nakong ya ge Sotheni a go legwa go balwa le sefatanago seo go latofatšago se šomišitšwe ka letšatši la polao fa go dumelwa go e le sa le kgarebe la Sotheni. Go dumela gore morago ga gore Sotheni a tlogele mošomo ka 2019 o ile ya go šomela lapa la ka Houghton bjale ka mohlankedi wa tšhireletšo gomme morago a tlogela lapa leo ga go šomela bašomi mmogo ba bangwe ba lapa leo. E fela maphodisa a re polao e beile ya mošomo o mongwe ka thoko o Sotheni a thwetšego ka ona ka lebaka la maitemogelo a gagwe le bokgoni bja go šomiša sethunya ka baka la tlhahlo yeo e tseneletšego yeo a nago le yona. The gunman who shot witness D shot him from the car. And that could only be possible if you've got a highly trained gunman to do so. He shot 2 shots and witness D was killed by 1 shot. So it tells you that given the background of Sotheni, they knew that Sotheni would do a clean job. Le ge maphodisa re gona le kgonagalo ya go swara ga batho ba bantši ka sefatanago seo se šomišitšego ka letšatši la polao e be le Sotheni le Viande Pretorius yo a ipolailego kgweding ya dibokwane ga mmogo le motho wa boraro. In any hit, there is a mastermind. There must be a hit orderer. So the investigation and hopefully Sotheni will tell us who ordered him. Because we do believe that he was then roped in because of his expertise. Sotheni yo go dumelwa go a šomišitše sethunya sa AK-47 o lebagane le melato e tshela go bala lwa polao. Sethunya seo a se šoso hwetšwa ga bjale. One charge is conspiracy to commit murder. Another charge is premeditated murder. And the 3 other charges are attempted murder in respect of the 2 children and the wife. And then the last charge now is possession of unlicensed ammunition. Sotheni o letetšwe go dira kgopelo ya pele go la 25 kgweding ye. Godimo ga yona taba ye pijana go potšišo ya rene a re letšatši re rile bahlankedi ba molao ba kgonthišitše gore go dumelwa ge Madiphandile Sotheni yo a hlahlilwego ke sephodisa sa Afrika Borwa a bolaile Marius van der Merwe gape e le Hlatse D ka khomišeneng ya Madlanka gomme re a botšiša gore na maikutlo a gagwe ke afe ka ga maphodisa a wa fiwago tlhahlo yeo e tseneletšego ya go ikgetha ka sephodiseng gomme morago ba tlogela go šomela mmušo ba yo šomela mafapha a private. Maikutlo a lena ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Maikutlo a ka ke gore go maphodisa ao ba rego go fiwa tlhahlo yeo e tseneletšego ya go ikgetha mme ba tlogele mošomo go ya go šomela mafapha a private ba swanelwa ke go tšeelwa magato a boima. Go dirwa ke mašeleng go ra gore ka mo go mmušo ga ba kgotsofaele ke ka fao ba yago ka go private. Puso ha e patele. We cannot shy away gore puso e patela batho madi a manyane tota. Ene batho re na le ditlhoko bana ba ya dikolong di-account di emetse go di patalwe. Re sa le amogela go se be gona ga legora la mollwane magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe go ka gakatša go phatlalala ga bolwetši bja tlhako le molomo ka Limpopo. Seo ke go ya le katona ya temo John Steenhuisen yo a itilego pele lesolo la bone la motlalanaga go entela mehlape kgahlano le bolwetši bja tlhako le molomo ka Polokwane. Lesolo leo le šetše le phethilwe ka provinseng ya Gauteng, Free State le KwaZulu-Natal. Tona Steenhuisen ordinary tšeo di belago magareng ga Zimbabwe le Kruger National Park ke a mangwe a mabaka ao a gakatšago go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo ka Limpopo.
mollwane o fokolago ka legora magareng ga Zimbabwe le Afrika Borwa o dumelela diphoofolo tja lešoka go sepela ntle le tšhitišo magareng ga dinaga ka bobedi. Ditlou tšeo di tšwago ka Zimbabwe di nyakana le pholo di ušitše legora. Limpopo is one of those provinces that will always have to have some form of vaccination, prophylactic vaccination on that interface. There's two big problems. Zimbabwe has a major outbreak of foot and mouth disease, and a lot of the infection that we have comes cross-border. But the second thing is the border here in Limpopo with the Kruger National Park. Steenhuisen o roletše gore meento e fihle gausinyane ka ge ba ikemišeditše go enta diperesente tša go feta tše 30 ka nageng pele ga ngwaga wa 2026 o ikela seswing. The province has reported they've vaccinated over 60% of the communal herd and over 40% of the commercial herd. So they're making good progress, and obviously we're now waiting for the next big shipment of vaccines to arrive in South Africa. Go le bjalo balemi ba retile dikgomo tša mohuta wa nguni ka go se fenywa ga bonolo ke bolwetši bjo. The nguni, I think, has been exposed to foot and mouth disease for millennia, and because of that they're more resistant, or resilient is probably the better word. We have this group here of 70 bulls comprising of Pinsgauer and Nguni, and then the crossbreed Pinsale. All of them had symptoms, but the expression of the symptoms was the worst on the Pinsgauer and the least on the Nguni. Go letetše gore lesolo la go enta ka bontši le thakgogwe go ralala le province ya Limpopo le semetseng. Mafula a buile a gagara dilete tše mmalwa tša province ya Limpopo go latela dipula tše maatla mo bekeng ya go feta. Dikarolo tšeo di amilwego di akaretša Waterberg, Bembe, Mopani, fao dikarolo tše dingwe di hweditšego pula ya dimililitara tše lekgolo mo diiring tše 48 tša go feta. Dipula tše maatla di hlotše tshenyo go balwa go phuhlamiša maporogo le ditsela go ya metsaneng e mmalwa. Pula tša bjale ka Limpopo di hlotše mafula le go senya mananeo go parara ka profenseng. Lekala la maemo a boso la Afrika Borwa le ntšhitše temošo ya legoro la bobedi go ya go la bone leo le hlathago mafula le dipula tše maatla. Motseng wa Chikunta ka ntlenyana ga Thohoyandou, leporogo la go kgomaganya motse wo le metse ye mengwe ga išita le bookelo bja Donald Fraser le wele. Se se tlogetše badu dinyanyeng le go šitwa ke go fihlelela ditirelo tše bohlokwa. I have two taxis which is still paying the installment, but we don't have money to pay because the problem is this road. Bana ba sekolo a ba sa kgone ya dikolong, balwetse ba rena ba ba newang mangwalo from the clinic gore ba ye sepetlele le gona ba ba le bothata kudu just because a re sa berekisa yona tsela e. Motseng wa Tshwinka leporogo la noka le khupeditšwe ke metsi ya wa fetago ka godimo ga lona fao badudi ba šitwago ke go ya toropong ya Thohoyandou. This is so heartbreaking for me because I was in Joburg, so my husband texted me to say I mustn't come back to the other side, which is home, and my worry is my kids are left there alone. Mmušo wa Limpopo o re dipula tše di ka tliša mafula le go bea maphelo kotsing ga išita le go ama sephetephete mebileng. Lekala la tšhoganetšo la masetlapelo le malala a laotše go thuša bao ba amegago. Badudi ba ipiletša go mmušo go putlakiša kgato ya go lokiša tsela ya bona ka ge ba re go senyega ga tsela ye go ba šiditša go fihlelela ditirelo tša motheo. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Chikunta. Mebasepala e mehlano ka provinceng ya Mpumalanga e le go wa Emalahleni, Govenberg, Lekwa, City of Mbombela le Thabatšhweu di magareng ga yeo e kolotago Eskom diranta tša go feta dibilione tše 72. Go ya le ka Eskom mebasepala e le 14 e palwetše ke go lefela dikoloto tša yona tša mohlagase tekano ya dikgwedi tše 18. Go begilwe ge mebasepala ya ka Mpumalanga e kolota Eskom diranta tše dibilione tše 21. Le ge go le bjalo kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši ka Mpumalanga e re šoma le mebasepala go netefatša gore e lefela morago mašeleng ao mo le ka go le lengwe e beile pele kabo ya ditirelo go ya go badudi. Go itsenyetša mohlagase ka moo go sego molaong bogodu tshenyo le mananeo kgoparara ao a hlagetšego ke tše dingwe tša mabaka ao a tlaleletšago go kgolo ya dikoloto go Eskom ka mebasepala. Go ya ka khamphani ya mohlagase mebasepala ye ga se ya ka ya lefa tekano ya dikgwedi tšeo e ka bago tše 18. Gomme se godiša sekoloto sa yona sa gale. Kgoro ya pušo tirišano bodulo le merero ya setšo ka profenseng
e re e leka go thega mebasepala yeo e palelwago ke go lefela dikoloto tša yona go Eskom. Beyond that, we also assist municipalities with debt collection strategies to ensure that there must be other forms of revenue generation, not necessarily on infrastructure or on electricity. So with that, we're hopeful that they will be turning the tide, and we know that there's some who are not really affording owing to infrastructure which is aging. Masepala wa toropokgolo ya Mbombela ke o mongwe mebasepala yeo e kolotago Eskom. Le ge go le bjalo, masepala o beile go lenaneo le kimollo ya mašeleng ka thušo go tšwa go kgoro ya matlotlo a bosetšhaba. What we are doing as a city, we want to prioritize the Eskom debt. Each time we get money, before we use it for any other services. Le ge badudi ba bangwe ba hwetša kabo ya mohlagase go tšwa go mebasepala ya selegae, badudi ba mahušu ba rwala boima bja go hwetša kabo ya mohlagase thwi go tšwa go Eskom. Sibenenkinga 2024 ngo August ngeti1. Kgweding ya Phato ngwageng wa 2024, transformer ya rena ile ya thunya. Re ile ra ya Eskom go kgopela thušo. Ba Eskom ba re botša gore go tlhokega mašeleng a go balela go 94,000 rand. Pelo ka motse re ile ra fitlhelela kwano gore lapa ka lapa go tlantšiwa 950 rands go lefela mašeleng awe. Ba e leng gore ba kgonne go ntšha mašeleng ba dirile bjalo. Mašeleng ao ga bjale a balela go 51,000 rand. Khipa lo 950 ahlangana enda 51,000. Malapa a go feta a legolo a tlogetšwe ntle le mohlagase gomme maetapišo a ona a ipontšha e le ao a se enyego di enywa. Maitekelo a go hwetša ditshwaotshwao ka go tšwa go Eskom ga se a ka a atlega. Diunione tša bašomi ka khamphani ya tšweletšo ya Kromo Samanco di re di tla boledišana le khamphani yeo ka tshepo ya go fokotša palo ya bašomi bao e rego e nyaka go ba fokotša mošomong. Samanco e ntšhitše mangwalo a go fokotša mošomong bašomi ba go balwa go dikete tše 2,400 ka lefapeng la go tološa Kromo le ka dikantorong. E re lebaka legolo la go fokotša bašomi ke theko ya godimo ya mohlagase. Seo le ge Eskom e fokoleditše khamphani yeo ditheko tša mohlagase ka disente tše 12 ka kilowatt ka iri. Dikwena Smelter Operation ke nngwe ya madirelo a Samanco. E fitlhelwa mo Brits mo North West. Badiri ba fano le bona ba lebane ke kgonagalo ya go felelwa ke ditiro, mme mekgatlho ya badiri solofela gore e tla kgona go rotloetsa mothapi go fokotsa palo ya badiri ba ba felelwang ke ditiro. We will enter into discussions with Samanco and see where we can minimize the retrenchments. And obviously we will negotiate for better packages, because remember the affected areas will be the smelter, the supply chain and head office. We will of the firm believe as Solidarity that we are very close to finding that solution with the recent announcement by the Minister of Electricity that there's a 62 cents per kilowatt hour tariff on the table, with some terms and conditions though, but that there was a solution and light at the end of the tunnel for these companies. Moitseanape wa merero ya badiri Pula Hela Mahoko a re dipuisano tsa mofuta o di ka nna tsa tla ka tharabollo e botoka. Ga o lebella lekwalo dikgang le ba le ntshitseng e bontsha e ka re ba setse ba tseile tshwetso eo, mme se se itumedisang ke gore tiro e itle go nna gore ke tiro e leng gore ba ka kopa CCMA gore ba ba thuse go buisana. So ha ile gore ba tle go kopa CCMA gore ba ba thuse go buisana, se se itumedisang ke gore CCMA ba na le gore ba romele di-commissioner tse di nang le maitemogelo a matona. Mo pegelong e ba e rebotseng, Samanco e tlhalosa fa e tla rerisana le mekgatlho ya badiri sentle. Itumeleng Kgajane, SABC News, Brits mo North West. Moemedi wa semolao wa morwadi Charlotte Advocate Loiso Makapela o nganga ka la gore go bile le go se latelwe ga molao wa ka ga bohlatse ka hlolong ya kgorotshekogolo. Kgorotshekogolo e hweditše gore mmušo o laeditše ka gohle gore ga se gwa šarakantšha ditaba nakong ya ge o dira dikgopelo go naga ya United States gore Charlotte a tlišwe ka monogae. Le go le bjalo Advocate Makapela o ikemekela gore go bo gona le pelaelo ka ga bohlatse bjo bo tlišitšwego ke mmušo. Charlotte o dira kgopelo ya go
o dira kgopelo ya go phaelwa ka thoko maiteko a gagwe a gore a sekišwe molatong wa go ama diranta tše dimilione tše 255 phokong ya marulelo a marela goba asbestos. Moradi Cholota o hlaloseditse ho ena le diphoso qetong ya lekgotla le phahameng la dinyewe le hore botjhutjhisi bo hlolehile ho fana ka bopaki bo tshwarehang. Leqwetha la hae le re ha ho bopaki bo bontshang hore botjhutjhisi bo latetse metjha e nepahetseng ha bone bo molata naheng ya America. O re bopaki ba botjhutjhisi bo hlolehile ho bontsha hore o na le maqhama naheng ya Kenya. There was no evidence that the state was able to place before this court that proved that Ms. Cholota was a fugitive. It was up in the air as to whether her ex-counsel informing a pre-trial court that she would voluntarily return was her evading justice. Botjhutjhisi bo re lekgotla la dinyewe le lekotse dintlha tsa nyewe ena ka botlalo le hore ha ho se saletse morao. Bo boetse bo hlalosa ho se ntlha eo ho ka ipiletswang ka yona. Botjhutjhisi bo re ha bone bo bolela hore Cholota o na le maqhama Kenya e ne le ho bontsha fela hore o na le maqhama ka ntle ho Afrika Borwa mme seo ha se leshano. My submission is that His Lordship was directed to make factual findings and not issues of law, and the reason for that was the Constitutional Court had dealt with the issues of law. Moahlodi Philip Lobsher o lebeletse ho nehelana ka qeto ya hae kopong ena ya ho ipiletsa bekeng e tlang. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC, Bloemfontein. Re sa le amogela. Mohlahli wa malobo wa Mamelodi Sundowns Rulane Mokoena o hwetša thušo go tšwa ngwakong wa botseta wa Afrika Borwa ka Algeria morago ga go legwa ka lebaka la go tshela melao ya ditšhelete ka nageng yeo. Ngwako wa botseta o re o gare go ikgokaganya le Mokoena. Mokoena o emišitšwe ke bahlankedi ba tekolo ka boemafofaneng bja Huare Boumediene ka Algeria kgabagareng ya ditatofatšo tša maiteko a go tloga ka nageng yeo le mašeleng a ka nageng yeo a wa se go a netefatšwa. Mokoena wa mengwaga e 39 o tlogetše MC Alger go yo kopana le sebapadi sa gagwe sa peleng Thembingos Lodge sehlopheng sa Al Ittihad ka Libya. O tlogelana le dinkgwete tša Algeria dikgwedi tše seswai a saenetše kwano le sehlopha seo. Kwano ya Mokoena le sehlopha sa naga ya Algeria e mo dirile mohlahli wa mathomo mo Afrika yo a golago mašeleng a godimo kudu ka sehlopheng. Ba gešo di fela mo ga bjale go latela kakanyo ya boso ka kgaetšedi Mashibe Kganyago. Gabotse. Mogadi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegombo a ke re lebelletša maemo a boso ga re lebelela jalo gona go la Mahikeng ga re lebelela ka yona Northwest re lebelela gona Gauteng go dimolela Limpopo go bana le go tla bana le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 60 bogareng ba naga le gona go tla ba gontše go ne le mesarasarane ka diperesente tše 30 ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go la go Sasa go banagala dipula tše la re santšane re tla itebelela tšona jwalo ge re lebelela gona go la Eastern Cape re lebelela gona North Cape Northern Cape le gona go tsenela go la Cape Town go tla ba gontše go ne kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re belela jwalo godimo gona go la Mpumalanga go tsenela gona go la KwaZulu Natal go lebelela go tla ba gontše go ne moane a ke rotleleng ka hlokomelo re tšwela pele jwale le tšona ba kakanyo ya boso ba re lemoša gore go tla be go ena le dipula tša matlaka di be re lebelela gona go la Northern Cape go tsenela gona Gqeberha le dikarolo tše dintša naga go la Cape Town ge re tšwela pele le tšona jwalo go la Gauteng go Sasa ge re lebelela jwalo go na le kgonagalo tša dipula Pretoria ka tše 26 Johannesburg 26
province masomepedi šupa re lebelela go provinceng ya Limpopo go la go sasa le gona dipula tšela dintši di le gona re lebelela Mosina ka tše masomepedi šupa Polokwane masomepedi tshelela re lebelela wena o le Mokopane le gona ga Mašašane re lebelela ga Mashabela le gona Marišane le ga Phatla Bakersford ka tše masomepedi tshelela Mpumalanga go la go sasa le gona dipula tšela re santšane re itemogela tšona Mašišing ka tše masomepedi hlano Skukuza ka tše masomepedi senyane Carolina le gona ka tše masomepedi tshelela re lebelela jalo go la KwaZulu-Natal go la go sasa go tla be go ntše le gona dipula tšela di le gona Fred Ulundi ka tše masomepedi senyane Durban ka tše masomepedi senyane ga re tšwela pele jalo le tšona go la Eastern Cape ga re lebelela Maliswai go tla be go ntše go na le Msarasarane ka tše masometharo ga re lebelela gona Komane ka tše masometharo tee go tla be go ntše go fiša le gona Qebege ka tše masomepedi seswai go Western Cape go la go sasa re sa boletše jalo Beaufort West le gona ka tše masomepedi senyane Riverstal le gona re lebelela jalo Cape Agulhas le Harmons le gona ka tše masomepedi senyane ga re lebelela go provinceng ya Northern Cape go la go sasa dipula di santšane di le gona Kurumane go tla be go ntše go rutetše Kimberley ka tše masometharo re lebelela le gona Calvinia ka tše masometharo re lebelela go provinceng ya Freestata go sasa dipula di sa le gona Sasolburg ka tše masomepedi seswai Frankfurt re lebelela le wena Wepener ka tše masomepedi senyane ga re lebelela go la provinceng ya North West go sasa dipula di sa le gona Mahikeng go tla be go ntše go rutetše ka tše masomepedi seswai Taung ka tše masometharo re lebelela le jona Tosca le gona ka tše masometharo go thwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko